Dobrodošli u 5. epizodu podcasta Embrace from Sarajevo, mjesta gdje kroz tango istražujemo ljude, njihove priče i ono što nas povezuje. Danas govorimo o jednom zagrljaju iz dvije potpuno različite životne perspektive. Da li godine mijenjaju način na koji učimo, osjećamo i živimo tango? Može li isti ples značiti nešto potpuno drugačije, nekome koga je otkrio u 20. i nekome koga je pronašao mnogo kasnije? U prvom dijelu emisije razgovaramo sa Eldarom, mladim tangerom koji predstavlja novu generaciju plesača i govori o tome kako tango izgleda očima nekoga ko tek gradi svoj život. U drugom dijelu emisije razgovaramo sa Adom, koja je tango otkrila u zrelijim godinama i kroz njega pronašla novi prostor za rast, prijateljstva i ličnu slobodu. Na kraju ćemo ih spojiti u zajednički razgovor i pokušati odgovoriti na jedno jednostavno pitanje. Da li tango zaista pripada svim generacijama? Eldare, dobar dan i dobro mi došao u 5. epizodu podcasta Embrace from Sarajevo, tango podcasta iz Sarajeva. Mnogo mi je drago da si ovdje danas ti i moj gost kao predstavnik jedne mlađe generacije u tangu. Hvala ti lijepo. Dobar dan, moje zadovoljstvo biti gost na vašem podcastu. Hvala ti puno. Današnja emisija je pod nazivom Generacije u tangu. Jako se radujem da ćemo u drugom dijelu razgovarati sa jednom drugom predstavnicom druge generacije tanga. I željela bih te odmah na početku pitati, s obzirom da svaki tango počinje prvim korakom, nekima se to desi slučajno, a nekima tango promijeni potpuni pogled na svijet. Reci nam odmah na početku kako je tango u stvari ušao u tvoj život? Tango za mene je počeo prije nekih 5-6 godina u mom rodnom gradu u Zenci, gdje je bio besplatan program za studente i školarce u Centru za mlade u Zenci. Naravno, kao i svi ostali momci u tom gradu, bio sam natjeran da dođem na tome. Jedna prijateljica me ucijenila, tako da kažem, jer sam ja lično zbog te neke svoje okoline u kojoj sam imao nekih predrasuda, da kažem, o tangu i nisam zapravo znao uopšte šta je šta znači plesati tango, osim onoga što sam vidio u filmovima i tu sam započeo svoje tango iskustvo i već nekoliko godina sam uživao. Divno. A zašto baš tango, a ne neki drugi ples? Vjerujem da je i u Zenici bilo možda nekih otvorenih poziva za neke druge plesove, ali ti si baš od početka svog plesnog puta, a razumjela sam da si baš krenuo na tango. Je li bio neki poseban trenutak koji te opredijelio baš za tango? Pa mislim da više nekako slučajno tu se tango pojavio, ali nekako podsvjesno ja sam uvijek volio taj neki, da kažem, vibe koji tango daje u odnosu na druge plesove, na primjer lijepo sređivanje odjeća, elegancija, maniri i slično. Tako da nekako mislim da mi je to puno više privuklo nego neki ostali plesov poput salse i bachate, koji naravno imaju svoje neke prednosti, ali ovo mi je više nekako leglo u mojoj ličnosti. Tango nije samo ples, kao što znaš, i za mnogi mlade ljude postane jedna svojevrsna škola komunikacije, strpljenja, samopouzdanja. Kako tango utiče na tvoje samopouzdanje? Pa mislim da mi je pomoglo da izgradim neki svoj lični identitet. Imam tu neku dodatnu stvar za koju za sebe mogu reći da sam tango plesač pored svih nekih drugih stvari u životu i nekako bolje se čovjek osjeća kad ima neki hobi tako malo unikatni, što mi je pomoglo da izgradim, da kažem tako, neke dijelove svog samopouzdanja. Zvuči kao i neka alternativa, neki underground ili underground kultura koja nije baš toliko mainstream, u stvari nije uopšte mainstream rasprostranjena. Možeš li nam reći šta si naučio o komunikaciji generalno u životu, a i naravno kroz ples i kroz tango? Mislim da mi je tango pomogao mnogo u nekim dijelovima
mog odnosa prema drugim ljudima gdje su u današnjem vremenu granice nekako zamućene. Tango sa sobom nosi neka, da kažem, jednostavna pravila i principe kojima mi možemo da bolje naučimo kako da tretiramo druge ljude oko sebe, posebno na primjer svoje partnere i svoje prijatelje. Tango nosi ta neka džentlmenstva, nosi te neke manire, ali također nosi dio u kome mi moramo, da bi se bavili tango, mi moramo da poštujemo druge, moramo da naučimo da komuniciramo sa drugom osobom bez da to bude monolog i da slušamo šta zapravo oni žele. Mislim da te neke stvari možemo mnogo primijeniti na svom svakodnevnom odnosu sa drugim ljudima. Koliko ti je izazovno kao mladoj osobi u stvari biti prisutan u tangu, a s obzirom da je malo prije smo isto spomenuli da ta kultura i kultura plesa generalno, ali kultura definitivno specifičnog plesa kao što je tango, koji nije dio mainstreama, koliko ti je teško izazovno biti u tome? Što se tiče prisutnosti kao nekog internog osjećaja, nekako, možda ja u ovoj trenutnoj fazi svog života nisam dovoljno sazrio da osjetim to na nivou u kojem slušam druge ljude da to pominju. Međutim, nije im strano, to hoćeš reći, mislim, nemaju neku negativnu reakciju prema tome kad im kažeš recimo da plešiš tango. A definitivno imam. Mislim, zavisi od okoline u kojoj se nalazimo i nekako dobro nekad dođe i bit sa ljudima koji te malo vrate, da kažem, u taj stvarni svijet, jer ne može sve uvijek u životu biti tango. Ali definitivno kroz svoje odrastanje, kroz svoje tango putovanje osjetio sam mnoge kritike, mnoge poglede, mnoga različita mišljenja od nekih ljudi povodom toga što se bavim tangom, i kao mlada osoba, posebno u Bosni i Hercegovini, mora se dobro izgraditi karakter da se bavi o nekim ovako fringe stvarima kao što je tango. Da. Baš sam te htjela pitati, možeš li se prisjetiti možda kad si tek počeo plesati tango, kako su tvoji prijatelji reagovali na to? Nekako imao sam dvije vrste prijatelja. Imao sam prijatelje u svojoj srednjoj školi, ja sam išao u tehničku školu i tu je fudbal, košarka, zlatno pravilo, i svako ko iskače iz tog nekog pravca dobija neke nadimke, dobija neke loše osobine i se dodjeljuju. Međutim, zahvalan sam mnogo na tome što sam imao neke druge prijatelje koji su me izvukli, da kažem, iz svog okruženja i dozvolili mi da budem slobodan povodom toga što se bavim tango, i mislim da je pojedinačno svakog, posebno mladog muškarca, velika odgovornost da takva negativna mišljenja suzbija kod drugih mladih muškaraca, jer mislim da jedino tako možemo napredovati kao društvo koje se želi baviti kulturom. U tangu baš često govorimo o vođenju, ali kao što znaš i svi mi koji ga plešemo i duže i različitih generacija znamo da on nema mnogo veze sa kontrolom. Pa bih te pitala, s obzirom da si ti lider u tangu, šta za tebe znači biti dobar lider? Volio bi da imen to neko kaže. Za mene lično, ja liderstvo vidim kao odgovornost. Mnogo više nego kao kontrolu. Ja tu vidim dvoje ljudi koji žele da stvore nešto uz muziku, da stvore neke pokrete. Međutim, ako bi pustili da se oba partnera slobodno izražavaju u svakom trenutku, tu bi nastao neki haos, nesporazum i slično. I liderova odgovornost je tu da stvori neku strukturu kojim se i lider i follower mogu slobodno izražavati uz muziku kroz neke ukrase, koračiće i slično. Kako onda razlikuješ u plesu? Da li postoji trenutak kad kažeš sebi kao lider, ovo je bilo dobro liderstvo, dobro vođenje, za razliku od kontrole, koja se vjerovatno, često i desi u toku jedne cijele tande ili u toku jedne pjesme. Vjerovatno se desi momenti, sekundi i minutica kad to preraste možda u neku kontrolu ili barem neku komunikaciju oko borbe za opstanak. Definitivno. Rekla bih, ali kako ti razlikuješ? Pa mislim da definitivno zavisi od mog raspoloženja s kojim sam došao na ples.
često kada sam malo neraspoložen, malo nervozan, više kontrolišem ili više sam agresivan prilikom vođenja i to nekako tek primijetim poslije. Nakon što sam malo smiren, jednostavno nisam osjetio taj neki feeling dobrog vođenja tokom plesa. Koje osobine kod plesne partnerice najviše cijeniš u tom smislu komunikacije i vođenja o kojem govorimo? Ja najviše volim kad je neko nasmijan dok pleše. Ne mora sad kezit se sve vrijeme dok pleše, ali evo kad se završi neka pjesma ili tanda, čisto da vidim da osoba nije nužno sad uživala, jer svi smo različitih nivoa, možda ne sjeda neko jedno drugom, ali da je to osoba nije bilo ružno u najmanju ruku i mislim da to često ljudi zaborave i stvaraju osjećaj drugoj osobi da nisu poželjni tu, da nisu dobrodošli. I to meni je jako bitno kada gledam s kim ću da plešem, jest osoba koja se smije, kojoj je drago što je tu i koja želi da bude tu i koja je aktivna u plesu, koja nije tu samo došla da eto što mora da bude i da se taj ples desi eto što mora. Koja je raspoložena. Možda. Pa u jednu ruku. Da, koja je raspoložena za ples. Pa vjerovatno to ide jedno sad sa drugi. Šta si kroz tango naučio o međusobnom povjerenju između ljudi? Teško pitanje. Mislim da se pleše tango. Definitivno više povjerenja mora da ima followerka ili follower u lidera, jer nekako na lideru je odgovornost i često je followerima teže da pripuste tu odgovornost na lidera i mislim da je mnogo više znači followerima što se tiče aspekta povjerenja ples nego što je to bilo liderima, jer kao lider moraš imati povjerenja, ali nekako ti si taj koji vodi taj i očekuješ da ti si taj koji kontroliše tehnički tu situaciju i držiš tu situaciju pod kontrolom, međutim kao follower ti tu ne znaš šta će se sljedeće desiti, puno više moraš imati povjerenja u svog partnera. A to mi je zanimljivo što si rekao, pa možda samo malo još da pojasniš, ako sam dobro shvatila, kao lider već ulaziš u ples i u zagrljaj sa očekivanjem povjerenja sa druge strane. I ako to izostane, kako izgleda taj ples kod tebe kao neko ko vodi i kreira ples? Mislim da se to povjerenje gradi kroz tok jedne pjesme ili tande. Naravno, tvoje ljudi kada se sastanu, tu je jako neugodna na početku situacija, uvijek posebno ljudima koji tek počinju ples, ali nakon određenog vremena, ako su naravno obe osobe, to povjerenje veoma brzo ide ako sve prolazi naravno kako treba. Svaka nova generacija donosi drugačiju energiju, ali donosi i nove ideje. Zanima me kako ti vidiš razvoj tango scene među mladim ljudima? Mislim da ide malo sporije nego ostali plesovi, ali da je tango kao ples pruža više zadovoljstva. Iako je teži, nakon nekoliko godina mislim da više se izgradimo kao osobe, imamo puno više mogućnosti da se izražavamo. Što se tiče situacije ovdje, mislim da je mnogo bitno da tango bude zabavan. Da tango ne budu neka pravila, da tango ne bude neki osjećaj duboke povezanosti. Konstantno što se tiče mladih ljudi, mislim da je stvarno najbitnije da se tu stvori neka atmosfera, derneka. U najmanju ruku. Ako ništa malo nakon... mainstream ipak da bude. Pa jest, mislim da je to jako bitno, posebno u ljudima koji su u tom nekom entry levelu, jer moraju nečim da se prilagodi, jer tango ima jako ružnu krivu učenja, tako da kažem. Mnogo je teže ostati u tangu nego u nekim drugim plesovima, jer da se nauče neke fancy, da kažem tako, figure i pokreti, treba dosta više vremena da se to postigne. A šta bi promijenio da privučiš više mladih ljudi? Generalno, ne mislim samo na tango scenu u Bosnu i Hercegovinu.
kao što znaš, i ovo je globalni problem, ne samo ovdje kod nas u regionu, a to su nove generacije plesača u tangu. Sve ih manje ima, pogotovo recimo u nekim evropskim destinacijama ili čak svjetskim destinacijama. Kad odemo na neke druge festivale, druge maratone i milonge, šta bi ti uradio da privučeš veći broj mladih ljudi? Ja mislim da je kod tanga, ali naravno i kod ostalih plesova, mnogo veći problem zapravo obrazovanje mladih ljudi. Mislim da je to jedna osnova za koju mlada osoba mora da ima, da može da se svjesno odluči da se bavi nekim kulturnim izražavanjem. U mjestima gdje obrazovanje nije na tolikom nivou, mladi često odluči se da se bave nekim kliše stvarima, jer jednostavno nemaju dovoljno samopouzdanja, nemaju dovoljno izražen karakter da se odluče baviti neki, da tako kažem, ne mainstream stvarima. Tako da mislim da generalno za ples, a posebno i za tango, mnogo bi značilo kada bi naše društvo kao cijelina radilo više na svom generalnom obrazovanju, ne samo kulturnom, nego mislim da to mnogo vuče jedno sa drugim. Gdje vidiš sebe za 10 godina kao plesača i kao osobu? Ti si u svojim 20-im, ako se ne varam. 23 godine, ja mislim. Za 10 godina kao plesača, gdje bi sebe zamislio? I kao osobu generalno u životu? Najviše volio da budem skroman. Nije mi toliko, da kažem, bitan i napredak, jel to ide s vremenom, ali mislim da je jako bitno što mnogi ljudi zaborave kako napreduju, zaborave kakvi su oni bili na svojim početcima i često im to malo udari u glavu, posebno u ovom svijetu tanga imamo neke malo ljude koji izgledaju umišljeno, što često odvrati. Jedan najveći feedback koji sam dobio od drugih mladih ljudi jeste kao vi što plešete tango uvijek izgledate jako umišljeno. Zanimljivo. To je nešto najčešće što mi mladi govore i mislim da je jako bitno da malo budemo svjesni svojih početaka i kako mi izgledamo kada napredujemo za nekih 10 godina, kakvu poruku šaljemo ljudima koji tek počinju i kako to nama izgledalo ponovo da mi počinjemo. Zanimljivo mi je to što si opisao u generalno situaciji i o stanju u plesnim zajednicama, kako i ovdje kod nas, tako i u regionu i u svijetu. Jel misliš da postoji neka vrsta elitizma u tango svijetu? Možda. Iz tvog ovog iskustva u prethodnih 5 ili 6 godina, koliko si rekao da plešeš tango, znam da si posjećivao i velike festivale i manje događaje i aktivan si naravno sudionik i član plesnog kluba i generalno zajednice omladinske ovdje u Bosni i Hercegovini. Kako ti se čini to tvoje iskustvo kad porediš, kad odeš negdje vani i ovdje i generalno opće stanje? Mislim da tu tango zajednica ima problem perspektive. Da kažem, imamo te neke dvije grupe, hajmo reći, malo manje iskusnih plesača, kojima je teško da vide jedni druge iz tuđe perspektive. Mladim plesačima često stari iskusni plesači izgledaju kao, ponavljam, umišljeni, kao da ne žele da plešu s njima. Međutim, ja razumijem i iskusnije plesače koji su mnogo truda uložili u svoj ples, u svoje tijelo, u svoju tehniku i ne žele da mnogo troše energije odmah na nekog za koga nisu sigurni da žele da radi slično ili žele da ulože isto truda ili makar pola od toga. Tako da dosta znam da se često dešava da tako dođu mladi ljudi i puno se energije uloži u njih i puno se trudi iskusniji plesači, mnogo ulažu svog vremena umjesto da rade možda na svojoj tehnici ili plešu sa nekim drugim iskusnim, da bi mladi ispostavilo se tu došli samo red djevojaka. Tako da mislim da tu treba malo da se obe strane da vide stvari iz tuđih plesnih cipela. Jedna lijepa refleksija uopšte na stanje, u stvari koje bi bilo rješenje
To je meni sad nešto što me podsjetilo na ono što svi pokušavamo, a to je da održimo tango. Da naravno mislim da bez novih generacija ne može postojati niti se održati uopće plesa zajednica generalno u svim plesovima, pa tako i u tangu. Tako da lijepo mi je to što si rekao, to je da pokušamo postići možda malo veće zajedničko razumijevanje za različite perspektive. I mislim da generalno za zajednicu nekako uvijek bježimo od toga da damo malo više od sebe. Možda je to način na koji možemo ostati aktivni i pronaći i svoj dublji smisao u smislu toga, ajmo reći, građanskog aktivizma, pa tako i u tangu. Ali da, mislim da je ta refleksija jako važna za sve generacije. Za kraj prvog dijela idemo na kratke odgovore, ali bez razmišljanja, samo osjećaj. Može. Tradicionalni ili nuevo tango? Tradicionalni. Prva ili posljedna tanda? Posljednja. Di Sarli ili Pugliese? Kanar. Veliki festival ili mala milonga? Veliki festival. Jedna riječ koja za tebe opisuje tango? Mir. Aldare, hvala ti puno za ovaj prvi dio. Hvala tebi. Draga Ada, dobro mi došla u 5. epizodu Generacije u zagrljaju podcasta Embrace from Sarajevo. I mi snimamo iz Sarajeva. Ovaj podcast je nastao u Sarajevu. Želim te prvo pitati kako se osjećaš danas? Lijepo. Želim i ja tebi da se zahvalim na pozivu i ovoj priči koju ćemo zajedno podijeliti. Hvala ti puno. Mi ćemo čuti jednu drugu perspektivu tvoju, onu koja pokazuje da za tango nikada nije kasno i da svaki životni period nosi svoju posebnu ljepotu. Neki ga pronađu vrlo rano. Mi smo u prvom dijelu razgovarali sa našim dragim mladim tangerosom Eldarom, koga znam da i ti jako dobro poznaješ, jer svi zajedno plešemo. A neki tek onda kada im život donese dovoljno iskustva da ga mogu malo bolje i potpunije razumjeti. Zašto si ti odlučila da počneš plesati tango? To je u mom slučaju bilo sasvim slučajno. Došla sam na jednu zabavu gdje se pored svih drugih plesova plesao i tango i odlučila sam da samo gledam jer sam prije godinu dana nepunu imala tešku operaciju kuka i prišao mi je trener koji me pitao zašto ti ne plešeš. Ja kažem, nema šansi da ja plešem, imala sam tešku operaciju. On je rekao, ali ti to možeš i dođi sutra na čas. Ja sam se razmišljala kako ću ja to, da li ja to mogu. On je opet prišao i rekao, možeš ti to, neće ti trebati nikada više ni fizioterapeuti, ni doktori, vidjet ćeš kad počneš plesati, samo ćeš biti bolja. Divna mi je to priča, nisam to znala o tebi, iako se jako dugo družimo. Da. Nekako nismo imali priliku porazgovarati o tom početku skroz. Je li se to desilo u Sarajevu? Da, desilo se u Sarajevu i ja sam razmišljala koliko je u jednom momentu potrebno u životu da ti dođe prava osoba i da ti takvu rečenicu izgovori gdje ti shvatiš da možda možeš i onda uradiš to i promijeniš svoj život. Godine često donose i sigurnost, ali donose i određene strahove o kojem si upravo malo sada i govorila u svom početku. Tango, mi znamo, testira oboje na jedan zanimljiv način. Da li ti je životno iskustvo pomoglo u učenju tanga? Ako se prisjetiš malo tog prvog časa na koji si došla nakon tog inspirativnog, divnog, motivirajućeg razgovora ili nagovora trenera? Pa puno mi je pomoglo. Moj život nije bio baš tako lagan. Kao samohrana majka puno sam stvari naučila da moram biti strpljiva. I najviše u tangu mi je pomoglo strpljenje. Znači,
to što je u stvari životno iskustvo, strpljenje i poštovanje drugih i drugačijih. A šta ti od toga bilo teže naučiti? Ili najteže od toga što si rekao? Najteže mi je bilo naučiti da svoje tijelo prihvatim tako kakvo jeste i strahove koje sam imala. Znači, da li to može vezano za moje godine, vezano za moju anatomiju, znači ti su strahovi bili prisutni. Kako neko sa 50, imala sam tada nepunih 50, znači može to sve savladati, ali opet to neko životno iskustvo i shvatanje života da nije sve lako mi je pomoglo da budem strpljiva i uporna i evo gdje smo sada. I da ostaneš u tangu. Da. A kako ti je nakon nekog određenog vremena plesanja i učenja tanga, kako te to promijenilo u životu i izvan plesne sale? Pa mnogo me promijenilo. Znači, prvo pobijedila sam sve strahove, dobila sam samopouzdanje, upoznala nove ljude. Inače, moj moto životni je da mnogo volim ljude i da upoznajem nove ljude. I znači, putovala sam mnogo, stekla prava prijateljstva na tim putovanjima i proširila svoju slobodu. Znači, osjećala sam se slobodno, a što dugo nisam. Jel bi možda rekla kako ti je razmišljanje sada s ove distance i refleksija da nije bilo tanga, da li bi se to desilo? Pa ne bi se to desilo jer tango, kako kažu, možda mi ga je poslao Bog, možda kosmos, zavisi ko šta vjeruje, i ta energija koja je meni došla je meni pomogla prvo u tom savladavanju strahova, da li ja fizički to mogu, a drugo ja sam imala tešku, odnosno najveću tragediju u životu koju može neko imati. Izgubila sam sina prije 8 godina i da nije bilo tanga, moj život ne bi bio isti. Znači, tango mi nije umanjio bol, ali mi je dao priliku da se opet smijem, da vidim svijet sa drugačije strane nego mnoge osobe koje su doživjele tragediju kao ja. Znači, zahvalna sam i Bogu i kosmosu da sam bila u tangu u tom momentu. U ovakvim trenucima jako je teško pronaći riječi, bilo kakve, pa ću te zamoliti samo da te zagrlim sada. Idete vodom puno. To znaš? Da. Jer mi se družimo ne samo kroz tango više godina, nego je to prijateljstvo preraslo u životno prijateljstvo koje znam da će trajati cijeli život. Tako da hvala ti što postojiš i u mom životu. Hvala vama svima koji ste mi omogućili da idem dalje ovakva kakva sam sada, i da ste bili moja podrška i dan danas, a i svo to vrijeme, svi zajedno. Nastavit ćemo dalje sa ovim podcastom i ja ću te pitati, jer je tema vezana i za sve ono što doživimo u životu, a to je bliskost, upravo koju smo sada malo pomenuli, i zajednice i ljudi koji se nalaze u tangu i koji dijele ljubav prema tangu. Kako danas doživljavaš tu bliskost i povjerenje? Pa u početku je to bilo jako teško jer za zagrljaj je potrebno povjerenje. Ali kada vi plešete jedno izvesno vrijeme, vi shvatite da je taj zagrljaj jedna intimnost u kojoj vi kažete evo, otkrivam ti sebe, otkrivam ti svoju istinu, a od suprotne strane dobijate potvrdu, dođi, ovdje si na sigurnom. I ta sigurnost koju sam dobila kroz zagrljaj
mnogo mi je pomogla da izgradim znači, svoje samopouzdanje i svu ljubav koju imam danas. Znači, jednostavno, taj osjećaj u zagrljaju me vodi i puno pomaže, znači da idem dalje i da se osjećam ovako kako se danas osjećam. Jesi li se, znam naravno da u životu se često grlimo, pogotovo u tangerosi, ali reci mi, vidiš li razliku sad s ove distance u kvaliteti tog zagrljaja prije nego što si recimo počela plesati tango i sada? Naravno. Prođete vi kroz razne procese u svom tangu, od toga da se u nekim školama uči milongero stil, pa zatvoreni zagrljaj, pa imate otvoreni zagrljaj. Međutim, ja sam shvatila kroz svoje vrijeme da nema veze u kom ste zagrljaju, je li to bio otvoreni ili zatvoreni, da je ta prisutnost u momentu najvažnija, znači i da ta muzika koju vi pratite i pravite priču sa svojim partnerom je u stvari najvažnija, znači i nema veze jeste li u zatvorenom ili otvorenom bliskom zagrljaju. Šta bi rekla sebi sada sa ove distance i sebi na prvom času tanga? Rekla bi ne boj se jer će tango promijeniti tvoj život. Mnogo ljudi vjeruje da postoji pravo vrijeme za početak plesa. Zašto ljudi često misle da je možda kasno za njih? Evo da ne kažemo možda u nekim poznijim godinama i prestaro, ali uglavnom misle da je kasno da počnu nešto novo, u ovom slučaju da počnu plesati tango. Zašto misliš, ili bilo koji drugi ples? Pa svašta tu može biti, zavisi od osobe do osobe, ali prema mom iskustvu su to strahovi. Strahovi koje nisu ljudi promijenili do 50-ih, 60-ih, nisu radili na sebi. Znači, većinom su to strahovi, a iz moje perspektive, znači, onaj koji radi na sebi, on može promijeniti mnogo šta. Tako da mislim da svi oni koji se boje i misle da nije za njih ples, tango, koji je mnogo izazovan, onda oni trebaju da jednostavno pobjede te strahove i uđu u to. Ja sam očit primjer. I to je zaista jedna lijepa poruka za sve generacije. Da, uvijek sam se pitala šta reći ljudima koji imaju određeno životno iskustvo, upravo to što si rekla 50. ili 60. godine, kako motivirati, inspirisati da, pogotovo kad je tango u pitanju, je nešto što će samo donijeti benefite i životne vrijednosti i obogatiti život. Šta ti danas tango znači? Danas mi znači život. U smislu drugi život. Drugi početak života. Znači, do 50-ih sam znači bila jako ambiciozna u smislu da sve to završim svoje obaveze koje sam imala od odgoja djece, posla koji je zahtjevan bio. I onda sam jednostavno shvatila da tango je meni promijenio skroz vidike u smislu da ne moraju se neke stvari raditi. Baš toliko u životu za naše žene su posvećene previše porodicama i nikad nemaju vremena za sebe. I ja sam isto to uradila, znači ja sam kad su moja djeca završila fakultete, kad su bili apsolventi, rekla sad ću ja nešto da uradim za sebe. A u stvari ne treba čekati. Svako od nas ima priliku i za vrijeme koje treba izvoditi za sebe. I tako da mislim
šta bi ti promijenila u smislu ili učinila da poboljšamo tango zajednicu? Ja znam da si ti neko ko često i putuje i na regionalne festivale i velike i male i maratone i po Evropi i u svijetu si vrlo aktivna. Tango DJ perspektiva je također tvoja perspektiva i kad sve to sagledaš sa ove distance, šta bi ti učinila da tango scena se održi, opstane, da možda eventualno podignemo i nivo mlađih generacija u tangu, ali naravno i generacija kojima mi sad u ovom drugom dijelu podcasta razgovaramo? Pa ja maksimalno činim ono što je do mene, mislim, upoznata si, da zajedno pokušavamo na razne načine da ovom gradu povećamo broj učesnika u tangu, odnosno da ta tango zajednica postane veća. Ja sam prošle godine sa 2 kolegice se organizovala, pa smo pravili cijelu godinu redovne milonge, dovodili smo instruktore iz drugih gradova, Argentince, iz našeg područja sa Balkana. Trudimo se. DJing radim sa punim srcem. Mnogo sam i tu postala bogata. Naučila sam jednu drugu vrstu muzike koja se može uporediti sa klasičnom muzikom po meni, po vrijednosti. Znači, stalno novim generacijama pomažemo, što mislim da bi svi članovi zajednice trebali da se uključe koliko se uključuju nas, ti i par nas. Znači, trebalo bi svi da daju svoj doprinos. Ne mogu 3 ili 4 čovjeka ili 5 nešto učiniti. Znači, to nije teško. Dijeliti svoje iskustvo, koje nije malo, i raditi na onome što mi nismo imali, davati tim mladim ljudima i vjerovati da ćemo uspjeti. Ja imam neka brza pitanja sada za tebe, pa ćemo nastaviti naš razgovor i sa našim dragim Eldarom u ovom drugom dijelu. To su brza pitanja. Dakle, samo osjećaj, bez puno razmišljanja. Jutarnja praktika ili večernja milonga? Milonga, naravno. Emocija ili tehnika? Emocije. Tango koji te uvijek dirni? To je i to da via te quiero. Najdraža uspomena iz tanga? Kad sam upoznala Ricarda u Lisabonu. I jedna riječ koja opisuje tango za tebe? Zagrljaj. Sada kada smo čuli 2 životne perspektive i priče, vrijeme je da ispojimo jedan razgovor, pa ću vas pitati, a vi možete odgovoriti kako god se dogovorite ili kako god želite, ko želi da ide prvi ili drugi, sasvim je ok. Ali s prvim pitanjem bi sada u zajedničkom ovom dijelu razgovora počela da vas pitam, da li godine zaista mijenjaju način na koji učimo tango? Hoćeš iz moje perspektive? Naravno da mijenjaju, zato što dok si mlad ti želiš sve da ide brzo, da savršeno bude, a kad prođu neke godine shvatiš da u tangu ne možeš brzo to naučiti, da je u stvari najvažniji, znači kad 2 ljudi stanu u zagrljaj, osjećaj, interpretacije muzike i stvaranje jedne priče. I onda ti zaboraviš i figure i sve ono što si mislio da moraš učiti brzo i biti savršen. Po meni. Šta ti misliš, Eldare? Dosta toga se slažem s Adom. Mislim da kada mlada osoba krene učiti tango, puno je veći fokus na samom kretanju, na samom plesu, pokretima i figurama. I
vjerujem da dosta taj osjećaj koji se stalno spominje, ja mislim da on jeste prisutan, ali da mladi ljudi ne daju toliko, da kažem, važnosti, ne posvećuju toliko vremena osjećajući ga, da tako kažem. Ali ja vjerujem da svi mi potajno, odnosno podsvjesno, dobijamo taj neki osjećaj povezan sa svojim partnerom, međutim, mi njega tumačimo na malo drugačije načine, s drugačije perspektive, neko koji možda pleše tango dugo godina i kojim su se prioriteti, tako da kažem, promijenili kroz njegovo tango iskustvo. Moram te onda pitati kao predstavnik mlađe generacije, ima li nešto što si ti naučio možda od iskusnijih i starijih plesača da možeš podijeliti sa nama? Teško pitanje. Mnogo toga, sve što sam ja naučio bilo je od starih plesača. Međutim, teško mi je jako sad da kažem neku preciznu stvar. Ono definitivno što sam naučio jeste da mnogo truda treba da se održi neka zajednica i to stvarno vidim kroz na primjer Adin trud, kroz trud mojih trenera i drugih članova zajednice, da stvarno ako želimo biti pravi član jedne zajednice moramo mnogo truda uložiti i prema mladima, ali i prema ostalim članovima tango zajednice. Pa to si baš lijepo opisao. Zanima me, Ada, možeš li ti iz svoje perspektive reći šta si naučila možda od mlađih generacija? Pa, isto sam naučila. Znači, mladi ljudi donesu novu energiju, kao što i svoja životna iskustva. Bez obzira koliko su oni mladi, imaju i oni svoja životna iskustva i viziju tanga, tako da donese nove ideje, spontanost. Sviđa mi se koliko je ta njihova, koliko god smo protivnici socijalnih medija, oni se tu brže konektuju nego mi, uspostavljaju te veze brže nego mi uvijek neko dok ne izgradimo povjerenje. Tako da ima zaista divnih ideja i stvari koje se mogu od njih naučiti. Da li misliš, Eldare, da godine nestaju čim počne muzika u plesu ili u tangu? Pa i ne baš. Da, zanimaju me obe perspektive. Godina, nego do karaktera te osobe. Mislim da imamo mnogo nekih starih plesača u 70-im, 80-im godinama koji divljaju, da kažem, puno više nego mi mladi, mislim, plešu ekspresivnije, brže, plešu sa puno višom energijom nego neki mladi plesač koji bi trebao kao po svim tim nekim pravilima da bude taj koji je energičan, koji je nešto slično. Mislim da mnogo više znači karakter, ali da definitivno godine su mnogo povezane sa tim karakterom, koliko je neka osoba zrela i slično. I isto tako osoba koja je starija vjerovatno duže pleše, često duže pleše tango, iskusnija i mnogo češće oni bolje plešu nego neko koji je, na primjer, student, srednjoškolac u svom početku, a isto tako neki baš stariji ljudi imaju neke fizičke, da kažem, teže ograničenja, teže im je plesati. Ženi neka koja ima 90 godina koji dalje pleše tango, normalno da ne može da pleše neko ko ima 25. Tako da mislim da tu postoji jedna realna, da tako kažem, sfera, ali da definitivno što se tiče samog osjećaja, što se tiče samog plesa i energije, definitivno zavisi više od karaktera. Ti, Ada, šta misliš, šta se dešava sa godinama kad krene ovako, ja sam u svom ovom decenije, i prošla iskustvo srela ljude sa 20 godina koji jako zrelo plešu. Znači, a i te od 70, čak i 80 koji su puni energije. Znači, suština je da godine nisu važne, već karakter osobe, koliko je uporna, koliko je voli tango, koliko je zagrizla, kako kažu, u to štivo. Znači, godine nisu važne. Postoji, znači, samo čovjek ispred tebe
muzika i moment koji ste povezani. I to za mene nema veze godine, za mene lično. Mislim, često čujem, evo ja isto komuniciram sa mladim ljudima, vraćam se na ovu generaciju, Eldare, tvoju, zato što sam često i sama čula da realni osjećaj u zajednici gdje postoje mlađe generacije ima neka doza, kako bih rekla, rezerve u smislu plesa sa možda iskusnijim i starijim tangerosima. Hoću da kažem, ne možemo reći da ne postoji. Pitanje je kako raditi na tome i onome što si ti, Ada, govorila u drugom dijelu epizode, a to je šta učiniti da se taj jaz neki koji postoji što bolje otkloni. Tako da, a znam i za starije generacije da jako često imaju komentare da možda ipak sa mlađim generacijama zbog tog životnog iskustva ima određeni osjećaj u zagrljaju gdje se to možda na neki način osjeti. Imate li tu nešto za dodati iz vašeg iskustva? Znam, Ada, rekla si sada da je sasvim ok kad plešeš sa tangerosom koji ima 20 ili 20 i nešto godina, ali ima određeni karakternu zrelost da se te godine u stvari brišu. Nešto za dodati na tu temu, mislim da je važno za početnike, u stvari me zanima, zato malo više provodimo refleksiju na ovo pitanje. Ja sam rekla da za mene je, znači, kao plesačicu, kada stane sa nekim, nema. Znači, ja ne gledam godine. Znači, i samo mi je bitan, znači, taj čovjek koji stoji i trenutak koji mi smo povezani uz muziku. To mi je najvažnije. Nije mi bitno je li 20 ili 80, zaista. I nikad nismo, makar mi koji smo tu odavno u tangu, pravili tu razliku. E sad, da li svjesno smo nešto pogriješili u tim odnosima, pa nešto se možda drugačije tu, nesvjesno, znači mi nismo to namjerno uradili, ili mladi ljudi zbog svog neiskustva misle, sad se oni prave važni. Onda ja često se baš preispitujem zašto nekad nas gledaju drugačije, mladi ljudi, a vidim da nas gledaju, je li to sad neka barijera ko oni su iskusniji pa oni ne smiju, ili to taj strah o kom sam govorila, ili je nešto drugo na čemu naravno smo uvijek otvoreni da razgovaramo i da pomognemo i da naravno ako je do nas nešto uradimo da to se promijeni, da ne bi mislili o nama tako kako ja vidim. Ja iz mog nekog iskustva sa mladim, mislim, morat ću biti malo pa iskren, realan i u jednu ruku surov. To se traži. Ali prema mladim. Razgovarali smo o godinama u tangu u smislu plesa kada počne muzika. Šta se dešava i da li se tu brišu godine, je li to pitanje karaktera? Pa samo podsjećam da malo reflektujemo se na mlađu generaciju u tom smislu zajednice, šta se dešava. Pogotovo kod lidera, spominjao si, Eldare. Ja bih volio da izrazi svoju neku perspektivu na osnovu feedbacka od ostalih mladih ljudi s kojima plešem na barijeru koju je Ada pomenula, i to je zašto mladi ljudi često imaju neku rezervisanost prilikom plesa sa starijim ljudima. Ja mislim da sam tango kao tango i tango zajednica i ples nije toliko kriv za tu barijeru, i kao zajednica mislim da tu ne možemo toliko uraditi, zato što, kako sam ja primijetio, najveći razlog zbog koji se ta barijera pojavi jeste zapravo razlog iz kojeg plesači dolaze na tango. No, jako često razlog mladih muškaraca i njihovog dolaska na ples jeste to je dosta njih dolazi što je legitiman razlog, naravno. Jest, što je, mislim, i nije sad toliko ni loše, ali mislim da tu mora postojati neka doza, da kažem, te neke potrebe, zato što kada osoba dođe sa takvom nekom motivacijom, što se ne fokusira na svoj lični razvoj, na ples, i uopšte ne može da
dobije, da kaže, neku lekciju, neko znanje od nekih iskusnijih ili starijih plesača, zato što samo želi da pleše sa osobama svoje generacije i propušta cijelo to jedno iskustvo. I mislim da najveći uzrok toga je sam odgoj, da kažem tako, tih osoba, i mislim da kada pokušali promijeniti tu malo svoju perspektivu, mnogo se bolje osjećali ove sebe, posebno iz muške perspektive. Mislim da mnogo više sebe cijenili kada bi malo promijenili razloge iz kojih donose neke odluke po dolaska na ples. I mislim da se ta barijera mnogo smanjila kada bi razlozi bili pravi. Tako je, oni ne shvataju kad nauče dobro tango da mogu sve žene da plešu s njima, da će u tom moru žena biti jedna za njega. Definitivno, to je šahovska partija. Tako je, ali budi dobar tangeros. Super mi je onda ovo, baš bih vas voljela nakon ove divne refleksije u stvari pitati sljedeće pitanje, a to je šta biste zajedno poručili nekom ko još uvijek stoji ispred vrata plesne sale ili možda u svom stanu ili u svojoj kući i razmišlja da li da uđe, da li da krene na tango. Evo, neka mladi. Ja mislim da je jako bitno izaći iz svoje komfort zone. Meni lično dolazak na ples je bio jako strašan. Posebno zbog tadašnjih nekih prijatelja i okruženja u kojem sam nalazio, jer sam znao da će mi donijeti neke nove navike, a i lično mene je bilo strah doći na takvu neku dešavanje gdje se plešem, gdje smo izložen, da kažem, drugima, gdje možemo dosta toga pogriješiti, ali mislim da život počinje kada izađemo iz svoje komfort zone. I ako vam se ne svidi, uvijek možete odustati. Ali mislim da ples kao ples, posebno socijalni vrste plesa donose mnoge benefite, posebno što se tiče prijatelja, druženja. Većina mojih prijatelja sad je iz te neke sfere plesa i jako brzo srećemo novi prijatelje na takvim aktivnostima, i mislim što posebno je sad tu s tim problem mladim ljudima, ta mjesta neka za socijalizaciju koja su zamijenjena socijalnim medijima. Mislim da je socijalni ples, tango kao jedan meni od najmlađih, jako dobro rješenje za te neke probleme. Ada? Ja se slažem sa Eldarom. Evo, za mladu generaciju ja bih poručila da ako počnu plesati, pogotovo tango, oni će svoje vrijednosti moći više da pokažu drugima. Znači, upoznat će sebe, svoje tijelo, upoznat će jednu novu kulturu, novu muziku. Neće samo sjediti na telefonima, biti zatvorni, bit će aktivni fizički. Tango je jako zahtjevan fizički, ne trebati teretana. Evo, ja ne idem u teretanu, ali vježbam. Znači, vježbam i kući jer me tango tjera da stalno vježbam na treninzima. Upoznat će nove ljude, putovat će. Postoji mjesta gdje ja nikad ne bih otišla u životu, a znači bila sam zbog tanga. Tako da, što se tiče tog osjećaja, povezanosti sa ljudima u cijelom svijetu, dobiješ taj osjećaj kad ti odeš u bilo koji grad. Ti samo trebaš imati cipelice i uđeš na neku milongu i ti si prihvaćen. Mi znamo da je to tako, a to vrlo je teško u bilo kojoj drugoj sferi dobiti. To povjerenje koje imaš kao tangeros kad dođeš u drugu sredinu. To je za mene jedno veliko bogatstvo koje mi imamo i privilegovani smo. Za stare sam već rekla. Nema straha, tango ne poznaje godine, samo ćete poboljšati svoje zdravlje, svoj mentalni osjećaj, pripadanja nekome, vrijednosti svog tijela, svoje biće ćete prepoznati puno bolje nego što to sada dok sjedite i mislite da li da krenem na tango.
Divne su mi ove poruke i na kraju ove epizode ostaje pitanje koje nije o tangu, više o životu. Ponekad mislimo da nas godine razdvajaju, a onda nas jedan zagrljaj podsjeti koliko smo zapravo u stvari veoma slični. A kad biste morali završiti ovu epizodu jednom rečenicom, šta vam je tango dao što niste očekivali da ćete pronaći? Ima li nešto što vas je iznenadilo iz ove sad zajedničkog ovog razgovora jedno od drugom u smislu generacije, a da možda vas je iznenadilo ili da niste znali? Hajde. Onako je tačno pitanje da odgovorim, da krenem sa ovim. Svejedno, evo, jednu malu refleksiju svoju za kraj današnjeg razgovora. Mnogo je korisno da vodimo ovakve razgovore, jer tu postoje neki, da kažem tako, pretpostavke o mišljenjima, stavovima drugih ljudi. Mislim da jedino kroz razgovor i komunikaciju možemo da saznamo zapravo šta su tuđe namjere i stavovi povod našeg zajedništva. Ono čime bi volio da završim ovu, da kažem, moj dio, da se ostanem na ovu originalnu temu između mladih i starih. Volio bi da kroz jednu analogiju to povežem. Ja bih rekao da su stariji ljudi kao ritam u pjesmi, a mladi ljudi kao melodija. Zato što stariji ljudi su tu svim generalno u životu. Oni su tu koji daju neku strukturu, koji daju neki, da kažem, sistem, koji daju neko znanje, iskustvo koje mi pratimo, a mladi ljudi su ta melodija koja tu teče, koja donosi novu energiju, koja može da promijeni, da kažem, te neke standardne, ustaljene, možda se pojavi tokom dugo godina plesa neke načine, i mislim da kada se spoje zajedno, da daju jednom lijepu pjesmu. Divno si to rekao, baš. To je to, u stvari da meni je tango donio, znači, to je bilo pitanje, znači drugačiji pogled na svijet, osjećaj slobode koji nisam nikad prije toga imala, da sam ja ono što sam ja. Znači, donio mi je nova putovanja, nove ljude, donio mi je ljubav prema ljudima, se proširila. Znači, samo sam poboljšala svoj život koji stvarno bez tanga ne bi bio isti. Eldare, šta za tebe znači zagrljaj? Ja sam već miral, to sam već jednom iskoristio. Za mene šta znači zagrljaj? To je jako duboko pitanje. Koje imam osjećaj, ako krenem da govorim, treba će mi još nekih 10 minuta, ali zaista u jednoj riječi kad bi morao da obestim taj neki mir, smiraj. Jednostavno, to je meni moment u kojem ja ne razmišljam ni o čemu drugom što se možda dešava. A da šta za tebe znači zagrljaj? To je taj mir i sigurnost. Znači, ti poklanjaš sebe, otkrivaš sebe baš onakav kakav si i ona druga osoba ti da sigurnost da si na pravom mjestu. Hvala vam što ste bili uz nas u još jednoj epizodi podcasta Embrace from Sarajevo. Danas smo vidjeli da godine možda mijenjaju naše iskustvo, ali ne mijenjaju ono najvažnije, potrebu da budemo viđeni, prihvaćeni i povezani. Ako vam se ova epizoda svidjela, podijelite je sa nekim ko možda još uvijek misli da nije pravo vrijeme da napravi prvi korak. Jer za tango, kao i za iskren zagrljaj, pravo vrijeme može biti upravo danas. Vidimo se u sljedećem zagrljaju.